Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Chief Executive Member Jong Kakasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan hagas ngi thoding Jong Kakat Waitrik ubanai jileu arjar arpuway ula play pajba ya ke Community Corona Care Center balabu hasora Government College kabadan hakasnong site sopen nakabenta ban pensa ya kinong song snong kibelia bit ya ke jingpang COVID-19 bat kibamdon jaka ban sumar yalade halaki ying nakisnong kitau kibahap hapo ka shela bholagan CNRD Block bat hapo ke Sora CNRD Block. Kani ka center kalau urlong dekat Jingshim Kia jong uba Tito Starwell Khan uba dairu UMDC jong ke Sora constituency uba le merging mutlang ban ye penbet bat kibor penya jong ke Sora Civil Subdivision kinong ilam snong kibor penya jong ke Sora College kinong tray asya lembat kiwei kibeli dan bentalang hagani ka kam haga jingple ye kini ke center le don langru uba AS Mukim uba dai usop divisional officer jong ke Sora Civil Subdivision ke kong E Lingdo ke badai ke principal jong ke Sora College lembat kiwei Kanika vaccination bagi anta masingkai kulum ada nak tuka cek thot tuka health card na immunization card masingkai ke lai immunization card uno inject ya perlu bana kalau perlu pas to kate ngatma pabang keran tuka sisin bagi ai inject na bentar hepatitis B teman-teman kita hepatitis B masnya ka inject kita soal certificate ki IIP certificate but kalau compare that kani ka pandemic kamne ka basu I inject polio basu I inject kani ka pandemic but kani kamne tan thapo India bang yele certificate mentah ke akan ki ba om ba ladap tu produce ya covid certificate ya isi bisa akan thapo kali tiga ri tangga mo dia ka jimut saya dia kata bahwa sisin belum masuk kali lah dapat hospital ni yang tetap injek kalau dan dapat immunisasi. Jadi terumbu yang tadi ni perkat kalau bah, dia dan Islam hidung, le itu dibomna ban penjang yang tadi community Corona Care Center Islam, karena kan yang kami Islam jadi konkret, yang jadi perkat kalau ni kalau ni ada pila ane alat Islam macam. Dan dulu kibri kemudian lagi jam kajian, sudah lagi manusia lagi, tidak pantai sulit hati manusia lagi dulu. Itu yang komisi Corona Care Center Islam. Kasong hari ini penyakit Islam, kasong hari ini suatu di bidang Islam, yang digunakan Islam sendiri. Jadi, nampak kan ini Corona Care Center komisi Corona Care Center, jadi tangnya di asymptomatic case. Jadi tang yang kini asymptomatic, iban sependak isolation spouse ni. Kemudian juga pang berstam. Kemudian baik insusam isolate spouse ni, ban se lakam ban pendek setiwe. Kata kadeka jenggot jenggot community Corona Care Center. Kami kecakap semua, kadai kecakap tang man isolate. Mansam penkot yang penang spouse ni. Kumba kadeka guideline terus jangka government. Nah kalian itu mah hadir bah galai yang kecil step sampai simpang COVID ada di Thai seorang ngaladap ada di Sofia juga rau kumno imas dan ngalapo itu jadi jauh health minister ada keluar lengkap dengan sanang bagi berbagai dan berselah bah mudah tamu kanton yang Corona Center kami hapor si seorang fokus tunat kalau bah tang hadir setayo Natalia berhati-hati pun yang awak bah, makwa bantuan seorang kan, tinggal jual itu kedua. Dia rasa kadang dia kejuan inspection jadi layu mensiam Natalia jual. STU bertunjuk Natalia kasih bah yang terkeluar kan. Community Corona Center bertunjuk ya kan, isolation center.
lai ke di sistem ke di apa lala ia ke ban sakal ban contain what ya ke spread dong community kau. Jadi baru ke di negara jitre sistem ke di Islam bihau di lala dan contain. Tendring isutu ba tungki le kau sensiar di dalam jingek, sama kini kam ko jitre jadi belum kiri habis nong bihau. Kena terkadang mula perkat ba nalor itu ki community center ki berjalan hati senang di jumpi namar ba isutu kita kam manpower dan kam sibul di jinge buat nak sarkar mentau senang kam semla ke banai jingarap ki community corona center dan ki isolation center kena terkadang nilai perkat ba lagu menunggu berkeluar no ya ketika corona center ini. Bat sekali kita ke Bangalap, tahu senang ke di step jauh yang dimpang ke dikir yang nombor ke dewa. Inilah insting yang aku harus sedang di dimpang. Bat im semla encourage yang community ke isolation center. Ya, alap ke experience sebelum ibun hidung dijungi, hantam hidung kasih. Tiba yok positif iwe kita isolate behayem yen batang ar kamera yadan nyumut anggut nata-kata apa stres Stesen yang berada di stesen sebenarnya itu pada TV. Di Kinos.